Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, pada kesempatan saya hari ini, saya akan membahas tentang yang membatalkan wudhu. Faslun. Walladhi yanqudul wudu'a sittatu asya'a. Dan bermula yang membatalkan wudhu itu ada 6 perkara. Ma kharaja minas sabilaini. 1. Sesuatu yang keluar daripada 2 jalan. Wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkini. Dan tidur di atas tiada kelakuan tetap. Wa zawalul aqli bisukrin au maradin. 3. Dan hilang akal dengan sebab mabuk atau sakit. Walamsur rajulil mar'atal ajnabiyata min ghairi hailin. 4. Dan menyentuh laki-laki dengan perempuan yang daripada ajnabi, ketiadaan lapik. Wa massu farjil adami bibatinil kaffi. 5. Dan memegang kemaluan anak Adam dengan batin telapak tangan. Wa massu halqati duburihi alal jadidi. 6. Dan memegang halqah dubur di atas jadid atau pendapat yang baru. Penjelasannya. Walladhi yanqudul wudu'a sittatu asya'a. Dan bermula yang membatalkan tuh sembayangan nambah perkara. 1. Ma kharaja minas sabilaini. Sesuatu yang keluar daripada 2 jalan. Tah 2 jalannya, yaitu dubur dan kubur. Wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkini. 2. Dan taih di atas tiada kelakuan tetap. Wa zawalul aqli bisukrin au maradin. Kagadah akal dengan sebab mabuk atau sakit. Walamsur rajulil mar'atal ajnabiyata min ghairi hailin. Dan tersentuh laki-laki dengan perempuan yang daripada ajnabi. Ajnabinya adalah yang sah berkahwin dengan perempuan, ketiadaan lapik. 5. Dan memegang kemaluan anak Adam dengan batin telapak tangan. Telapak tangan yang batin nyoh dah pupu. Wa masu halqati duburihi alal jadidi. Dan taman halqah dubur di atas pendapat yang baru. Halqah duburnya adalah hanus. Dan sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.